Haleluya. Dushimiye Imana kubera ko Imana yatugiriye neza muri gahunda twarimwo tukaba tugejeje kuri uyu mwanya tugihumeka. Ubundi turashima kubw'iteraniro ryose Imana yo mu ijuru yaboneye uburyo n'umwanya kugira ngo aya masaha cyangwa se uyu mwanya mube muteranye muri ko mwumva icy'Imana iri kiganira n'ubwoko bwayo. Imana yo mu ijuru mwese ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Yesu ashimwe cyane. Turashima kubavuye kubwiriza ijambo ry'Imana. Revera uvuye kubwiriza ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha cyane. Ijambo ry'Imana riteye ubwoba. Ijambo ry'Imana riteye ubwoba kandi rizarivuga rigira amaso rizaribona. Ijambo ry'Imana ryadufashije. Imana yo mu ijuru iguhereze umugisha mwinshi. Rero turashima abayobozi, turashima ba bishopo, turabashima mwese. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha kuko twongeye kandi kubonana. Tuva iwacu twagambiriye kuzatarama hano uyu mugoroba, Imana irabitwemerera. Rero dushimiye Imana. Gahunda twari dufite gusa nuko twicaraga hano natwe tukumva ibihari uyu mugoroba, iby'Imana iri kivugana nabayo, kandi twagabanye twanezerewe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana muze murwanira gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Cyo kintu nicyo nshobora kubabwira kandi mbagendeye inama, kubera ko hari ukuntu abantu bigira basinda bibazwa cyangwa abantu bakifata micundo minagana, abantu bakifata ngaho bitabareba, ariko ntacyo bimaze kwirengagiza ibikureba ugasanga aho bitakureba, kandi ejo uzohura n'ikizame cyabyo. Haleluya. Ntabwo tuja mu magambo menshi, ntitugiye kubwiriza, amasaha haragiye, gahunda ziriko ziragenda nkuko bavuye kubivuga. Abaririmbyi bose bari hano, abanezererwa Imana bari hano, kandi tuvuye kumva ijambo ry'Imana. Reka tubanze tugumane iryo turyuze. Muze mwuza ijambo ry'Imana. Haleluya. Muze mwuza ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo hamba rizatugeza mu bwami bw'Imana. Niryo hamba rizotugeza mu bwami bw'Imana. Ndababwiza ukuri, reka mbakengure mbere y'igihe muzirikane kumva ijambo ry'Imana no kurikunda cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, ntabwo dusobanura, turasoma. Umusomyi wa neza n'ubundi wari kusoma ijambo ry'Imana nadusomereye igitabo cyo Kuvayo, arasoma 10:8. Ntabwo dusobanura, mutegere, niturangiza ndasenga Imana gusa. Haleluya. Reka mbabwire, hari ukunda abantu bigira bagasa ngaho ijambo ry'Imana abantu baryumva bamaze nko kurihaga, bafite nk'impishi yaryo cyane. Ariko ndashaka kubabwira ijambo ry'abakobwa 10 muza mubasoma. Iryo jambo baza bavuga ngo ni imigani, ariko ubundi imigani, umugani uzugana gahari. Bari bahari barindiriye bazi kuko umukwe ari buze. Reka mbabwire, kuko hari ukuntu abantu bagira iterabwoba ukabona abantu barasa ngaho bariko bumva ariko batariko bumva. Rimwe na rimwe bakaba baca habe n'umubwiriza intege, bagasa n'ibyo ahaye avuga ngaho batabihaye agaciro kandi batariko bumva. Wow, haleluya Yesu. Ngo byageze umwanya ngo bari barindiriye bazi ko umukwe azaza, hari ibisabwa byari bihari. Bari bafite amatabaza, amavuta yari ahari. Urumva nta kintu Bibiliya ivuga kindi cyari kibuze. Bibiliya ivuga gusa ngo bari baraho barindiriye. Tawuze umenya impamvu nta kibura cyari gihari, ariko sinzi ukuntu bari barindiriye. Ariko umwanya ngo habagasaku kavuga ngo umukwe araje. Barya bari barindiye bari kumwe n'ababo,
ababo bari bafite amavuta batana abandi nabo baraho ngaho ntibigeze bayasaba mbere y'igihe bari batuye baraho nta jambo bari ko bavuga ariko urusaku rubaye rurabagangahura baragangahuka bagangahutse nibwo bavuze barabati umukwaraje ngo baboneza amatabaza batanu bari bari tayari barinjira babandi ngo baje kugangahuka ngo bagire gutya ngo nta mavuta dufite ni muduheze ku mavuta barababwira ngo ndadukwira twese aho indi minsi yose mwari ko mukurike habe nubu sigitangaza kuko nubu impanda y'Imana yavuga abantu botangira kuzana amasababo burya twazaga twumva babwiriza tukagira ngo none hari twaza twumva babwiriza hariho umupapa umwe yari umuhanuzi yarabonaga kerekwa ngo habe ibibazo iriya muri shaba ngo abantu bahunga ngo bicaye ahantu yicaranye n'abantu ngo baraza baramubaza bakaza bamubaza ngo ese ko mutari mwaratubwiye ko muzamubona ko mutari mwaratubwiye ibi ngibi kuko bizaba ngo hari ijambo yababwiye ngo yarababwiye ngo asigaye mwazaga mwumva ngo inyana zizorara ukubiri na za nyina ababyeyi ndi bazonsa abana mwazaga mugira ngo icyo gihe bizaba bimeze gute reka dusirimbe nitumara dutanga umwanya reka dusome harya narimvuze tidusobanura turasoma n'igitabo cyo kuvayo turasoma n'icumi n'ivesi y'umunani ngahe dusome umusomyi wa neza dusome igitabo cyo kuva n'ibice 10:8 Bibiliya iravuga ngo bagarura Mose na Aroni imbere ya Farao arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu ariko hazagenda abantu ki amen naho hari akantu kameze nk'umuhoro naho hari akantu kameze nk'umuhoro haleluya haleluya Imana ishimwe cyane mwese Imana icyubahiro tugiye gusenga turanezerewe cyane kubw'ijambo ry'Imana twumvise ndababwiza ukuri turanezerewe cyane Imana data ni nyembaraga ijambo riravuze ngo bagarura Mose na Aroni sifa za Mungu haleluya baza ngo none ngo barababaza ni ijambo ni Farao ngo wababashije iryo jambo arabagarura kuko ngo hari hasanzwe amagambo n'ubundi avuga ngo haturagaho amagambo yo Imana ituma Mose kamutuma kuri Farao ikamubwira ngo rekura ubwoko bw'Imana bagende baje gukorera umwami Imana byari biri mu masezerano amandika azavuga ngo bzabaga mu masezerano kuko ubwoko bwa Isirayeli bwari mu bunyage ariko bzabaga mu masezerano kuko bazongera kandi bagasubira mu gihugu cy'isezerano muri Kanani hariho akajambo nashatse kugira ngo mvuge nitumara dusenge dutange umwanya ariko ngo baramubwiye bakomeje ngo bamubwira ariko akabyumva ariko ngo akinangira umutima amandiko azavuga ngo Imana yari yaravuze ngo Imana izanangira umutima wa Farao ngo kugezaho Imana izamugaragarizaho ibitangaza byayo gituma utagira umutima uzukunda kwihana vuba ni kurinze kiza gituma umutima wawe wakomangatanye umutima wawe ukomeye cyane utazawumva ijambo ry'Imana ni impamvu ki Loda kila zopela atrome soplezela Loda sawa di bangana tro sabla Aziza nomele Lodalise riza loberive changer les veris mérités tuzosha mu bwami bw'Imana bararirimza umusumwa baririmbye turi mu bijombo bararirimba ngo ijapo moyo mugumu wa shetani ngo mbinguni tutaingiye ngo habe naho satani afite umutima ukomeye ngo ijapo moyo mugumu wa shetani ngo lakini mbinguni tutaingiye naho akangatanyamenyo ariko kandi hariho abana b'ijuru hariho abazaritaha hari ijambo yaraba ngo
yarababajije ngo ariko agarura Mose arabagarura na Aroni arabangwa se ariko se hazagenda abantu ki? Hazagenda abantu ki? Umva kandi umva kandi kameze guka kahagaritse ijambo hagati mu mutima wawe. Hazogenda abantu ki? Ko twese dutonda mu materaniro abantu bamaze kubifata mu mutwe nihinga no gusenga ni mu mivyizi nuko nguko, ariko se ko turaja mu ijuru iyo dutonda buri munsi tukaja gusenga buri munsi mu mivyizi n'indi minsi yo mu maserire aho, ariko se uzawumva hagati muri wewe uzajayo? Hazogenda abantu, hazagenda abantu hagati hazagenda abantu. Reka nkubwire, hazagenda basenga Imana, hazagenda bagira neza, hazagenda abanyamwuka, hazagenda babandi Imana, babandi mandiko yavuze ngo hari abafite ikintu kibari hagati mu mitima, hari ikintu kibarimo. Mwana mufrere aravuze ngo akambika mwe kindu ngo kiriya kitangamana. Kadusenga Imana. Sifa za Mungu. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ugende ubwire ubwoko bwa Isirayeli, ubabwira ngo bagende babage umwana w'intama, bawubage ngo amaraso bayasige ku nkomanyirizo z'imiryango, ngo hanyuma kandi ngo n'abatazashobora kumara ngo bazawusangire n'abandi, ariko kandi bagende bakore icyo kintu. Nibarangiza hazoza marayika w'umurimbuzi azarimbura ikintu cyose cyaha kwa Farawo, cy'imfura cyose kizapfa. Marayika w'umurimbuzi yaraje arakubura umutima wa Farawo wari warabaye amabuye, arakubura. Marayika w'umurimbuzi wari utegetswe n'Imana zararangiye, arabareka baragenda. Reka mbabwire ngo abazoja mu bwami bw'Imana n'abafite ikimenyetso cy'umwuka n'abakoreye Imana. Sifa za Mungu. Nabumva iki jambo ry'Imana rivuga. Sifa za Mungu. Nabumva iki jambo ry'Imana rivuga, nabazirikana ikijwi ry'Imana rivuga. Ibitaramo byose baza batonda ni ibitaramo bitarimo imbararo n'impango, ni ibitaramo bitari byo kuvuga ngo ni umuhango, n'abantu bagira ikintu hagati mu mutima wabo. Hazagenda abantu ke. Bene data, nimureke twumve ijambo ry'Imana, dukore ibyo ijambo ry'Imana kugira ngo tuzobe mu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Tugiye gusenga nitumara dutanga umwanya, kandi dushimiye kuko twongeye kandi kubonana na bene data. Ubushize twari turaha, hari imirimo ikomeye Imana yabakoresheje, twarabashimiye. Ubundi kubwo guhagarara hano, reka dusenga Imana. Ujya uri hano sa yambo. Sifa za Mungu. Mwene data nshimye kumubona. Bagiye kubanga bacuranga buke, sinza ntwara umwanya. Murabizi ko ndaza ntwara umwanya. Ni jewe wa mbere gukata igisirimba kigeza ahantu batogikata. Ni jewe nyine uzamuva ngo nimuhagarike igisirimba. Bantu baza bashaka nko kunyica. Ni ukuvuga ngo igisirimba nta hantu twogikatira, nta n'ahantu tutosubira kandi kugira ngo tukibyutse. Uburyohe bwacu ni bwa bundi. Barya baza bavuga ngo aradukase ngo aratwishe, bijya bintu kujya n'iby'abantu ndi wopfa, kandi uburyohe bwacu ntibuzabushira. Tuza turekeraho tugataha. Turanezerewe. Bankucuranga pa, bankucuranga gira tuzosenge.
dusubirize umwanya mwenewe amenye uko awugeza niko kwiza. Baduhaye umwanya wo kuramutsa itorero, ntibaduhaye umwanya wo guhagarikira igitaramo. Reka dusenge dutange umwanya. Uwiteka Imana nyiribihe, Imana y'imbaraga, Imana yo kwizerwa, tawanye nawe imbaraga zawe Mana, imbaraga zawe Mana, uri umunyamaboko Mana, urarengeye papa, urakomeye Mana, urarengeye Mana yanje. Tuneshejwe n'uyu mugoroba, uyu mugoroba uyu mugoroba Mana, uyu mugoroba utubereye mwiza, uyu mugoroba twongeye kandi kunezerwamo, uyu mugoroba twongeye kandi kunezerwamo. Tunejejwe n'ijambo ry'Imana, tunejejwe n'ubwoko bw'Imana bataramiye hano. Turashimye kukomeza kubana n'ubwoko bwawe kandi ukabihanganisha muri uru rugendo rugoye kandi rurimo imihanamanga ndetse n'imisozi iterera, ariko ukababera umushorera hagati muri uru rugendo, kuko ni urugendo ruteye ubwoba. Tunejejwe. Yesu asifiwe. Tuzamure dutere haleluya. Dushime Imana ko twanezerewe Imana. Tuzamura amaboko dutere haleluya. Haleluya! 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 Igitaramo kiraregeye, kigeze kuri abicaze cyangwa abazamu tugiye tuzamure mu ndirimbo, hanyuma tugiye gutarama. Turacyafite amasaha yacu, tugiye gutarama umwanya muto, mutuyobore mu ndirimbo. Twarenze indirimbo zamu mukunga.
n'ibikiri kubamo. Pasiteri yatubwirije ku wundi wa gatatu uretse uyu, atubwirira ijambo yumva ryuzuye umutima wanjye. Ukuri urasa n'ibyuzuye umutima wanjye. Igihe umushumba wari uhari ndamubwira ngo twemereye ugaruka, ariko uzi kugira ngo utumirwe n'umushumba muto nkanjye abyemere yongera agaruke, ni ukubera ko bimubamo. Mwabasore mwe, mwabakristu mwe, mwabashumba n'ababishopu, mworohe uru rugendo rwo kuja mu ijuru ruzajyamo abaca bugufi, abihangana, abababarira, abakundana. Ni ukuri ntabwo ijuru rizagirwamo n'amarangamutima. Niba mushaka kuja mu ijuru, garagaza ibikurimo. Nimba ari bibi ubizane hano ni mu kidendezi, ubisige hano, hanyuma wakire ibizima bizatuma uja mu bwami. Icyatumye Aburahamu arasohokuza wabizeye ni ukubera ko hari ibyo yemeye byari bimurimo. Muzi ko turi mu kuremera tukiha ibiro nta n'iki turimo. Ntacyo ugabanye gukangana, ubanze wikontorora wowe ubwawe, ureke gutinda kuba witindeho, uvuge ngo ni ibiki bindimo, ni ibiki mpaye agaciro, njyewe mujya mu ijuru, kuko Imana izombaza ibindimo, ntabwo izombaza iby'abandi. Imana iha umugisha mushumba kuba ibikurimo ari ijambo, ugaca bugufi, ugatumirwa n'abatari abashumba, ukabsumba, ukabyumvira, ukabitimiza, ukongera tugeza ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru iha umugisha. Icyaduha abashumba bameze nk'amwe ni ukuri kuja mu ijuru uzokoroha. Impamvu bitugora tubishyiramo ibyubahiro byinshi, amaprotokole menshi, kwiyemera kwinshi, tugasa nk'abagezeyo, ntawe uragerayo. None data Moise, wongere ucurange dushimire Imana kubw'ijambo no kubw'umugaragu wayo wemeye ibyifuzo by'abaturage batoya, katwe akongera akagaruka tukagabana ijambo ry'Imana. Kandi mwene data yabivuze ushumba, mujya mwumva ushire mu bikorwa, ijambo riguhindure ritampinduye. Ni ukuri nta mpamvu yo kuvuga ngo ryafashije. Gufashwa kwa mbere ni uko ringeramo rikampindura, ngatangira gukora icyo ijambo ryavuze. Ariko niba nkora icyo ijambo ry'Imana niba nkora ikinyuranye, nta n'impamvu yo gutinda hano amasaha kuko twahereye kuva saa ko turaja mu ijuru, kandi Yesu karaza kandi azoza ajyane abo birimo nibo bazumva impanda. Apana bazikora, kuko bazikora nibo benshi. Ongera ucurange twisenye mu ijoro ryo gusarane neza neza. Haleluya! Itangazo dufite igiterane cy'abayumbe. Cyari biciyeho kabisa. Dufite igiterane cy'abayumbe kizahirijwe, tuzakomereza dufite saa 7 kugeza saa 9 iminota. Dufite ikiriyo cy'umubyeyi wacu umupasiteri
tuzaze tubwirwe ijambo ni iki kikurimo banza urebe ikikurimo ni iki umugogo urebe ukuremo ufite umugogo urebe ufite agatoza kareba uracyafite amahirwe yo guhindura ibibi ukabikuramo biri mu bushobozi bwawe ibyiza ukagira ngo niki gisimba uzoza gutinda ubirebe uvuge ubwire mwuka wera ngo mwuka wera uremwe umpindure icyuma cyawe uhora ubwira ngo urengeje ishuka yatubwira haleluya sengesho tugiye gusenga ntabwo isenga ubwire Imana ngo ma ibindi izo ntege binyanduza bisa nabi imbere yawe n'imbere y'abantu Mana we umeze umutima umeze kinini ijambo ryawe igituma ndasoma ijambo ry'Imana igituma ntaza muri n'ibatu urupfu igituma ndatanga amaturo n'ibyacu na sosiyali niki ubwo ni urupfu icyo kikurimo gisohoke warasifa ariko mwumvise ikikurimo icyo cyumvikanye nta filozofi nyinshi ikikurimo icyo si ngombwa ngo tukimenye genda wewe nyine wicare wigurire fanta numara uvuge ngo ikindimo kimeze kibi gisohoke icyiza kigume cyane wafite igiti cyiza kigume cyane kandi icyiza kuri wowe n'abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza n'izina ryawe muzi ko ikiri n'umuntu cyiza kiza kigira izina kikagira umuntu barasifa akunafashije reka babwire ijambo sose dusiri barasifa yatubwiye ngo tuzi ijambo yaratubwiye ngo hari umukozi w'Imana ngo yakoreye Imana igihe kirekire apfa yarakoreye Imana ariko abana agiye basigira amafaranga afatika abana arabyitotombera aravuga ngo papa nubwo yapfuye ngo yakoreye Imana ariko mu buzima busanzwe ntacyo yadusigaye turacyari abakene ariko umwana yarize ngo buke aje gushaka ukazandara depoje ahantu ya depoje uwo muntu deje mukuru uwamugize ubwo kuntu bitewe n'ijambo ry'Imana yatangaza nisi ese uwo mwana washike wapfuye washike ngo depoze urabona abantu basangira maze atese urinde aravu uri umwana wakanakate iwe data ukumeze n'ibifite papa wawe vuga umwana ushaka tukore ikizami vuga post ushaka ibifite aravuga ngo yo mubya data haleluya umubiri mu butunzi menye yuko data atadusigiye ndio yadusigiye isi yadusigiye Imana bene data ikikurimo iyo ari kibi kizacyaduza umuryango none bene data dusiri tubwira Imana ibitatu turimo bitari bisohoke tubirange uyu mwana akaturanga ikindi yemwe abahungu mukandagire aho mu migozi ureke umwana dusigaranye yisanzuye bareke no kujya kuri sena abandi hano ikibuga ni kinini nuko twagiye data haleluya ejo ni igiterane cy'abayumva saa kenda tuzoba dutangije kandi kiraryoshye dufite n'abavugabutumwa beza bari hariya Imana ikomeze bagirire neza twagiye data Let's go.